Kuri uyu wa gatatu tariki 8 z'ukwezi kwa 11 2023, Perezida Paul Kagame yafunguye ku mugaragaro Norrsken Kigali House, ishami rya Afurika y'Iburasirazuba ry'ikigo cyo muri Swede. Norrsken isanzwe ifasha abarwiyemezamirimo bafite imishinga y'ikoranabuhanga yakemura bimwe mu bibazo byugarije isi. Uyu muhango wabereye mu karere ka Nyarugenge hasanzwe hakorera iyi nyubako ya Norrsken Kigali House. Witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Musoni Paula, umuyobozi mukuru wa Norrsken uri no mu bayishinze Nicholas Alderberth, ndetse n'umuyobozi wa Norrsken Kigali House Bwana Pascal Murasira. Norrsken Kigali House yatangiye imirimo muri 2021, aho kugeza kuri ubu bikorerwamo n'abarwiyemezamirimo mu by'ikoranabuhanga bagera ku 1200 biganjemo urubyiruko. Mu gihe cy'imyaka 2 imaze kwinjiza miliyoni 45 z'idolari. Umuhango wo gutaha iki cyicaro cya Norrsken wahuriranye n'igikorwa cyiswe Norrsken Africa Week 2023, kigamije guhuriza hamwe abashoramari bo hirya no hino ku isi kugira ngo berekwe amahirwe y'ubucuruzi ari ku mugabane wa Afurika. Umuyobozi mukuru wa Norrsken House Kigali, Pascal Murasira, yavuze ko iki kigo ayoboye cyafashije ba rwiyemezamirimo mu buryo butandukanye. Yakomeje avuga ko kugeza ubu Norrsken Kigali ifasha ba rwiyemezamirimo bato guhura n'abashoramari bavuye hirya no hino kugira ngo bashore amafaranga mu mishinga yabo. Mu myubakire ya Norrsken Kigali House yagennye ahantu abayikoreramo baba bafite ibiro, aho bashobora kwakirira abashyitsi babo haba mu nyubako cyangwa mu busitani buteye amabengeza bwatewemo. Nk'ikigo gikora imishinga y'ikoranabuhanga, umwihariko wayo nuko ibikoresho byayo byinshi biryifashisha kuva ku gufungura umuryango, kwinjiza mu nyubako, kugera kuri internet yihuta yorohereza abayikoresha kureba ibigezweho. Inyubako zayo zubatswe mu buryo butangiza ibidukikije, kuva ku bikoresho byifashishijwe mu kwivugurura kugera ku bisenge byayo bizengurukijwe imirasire y'izuba. Umuyobozi mukuru wa Norrsken uri no mu bayishinze Nicholas Alderberth yashimye Perezida Kagame na Leta y'u Rwanda yatumye bishoboka ko iki kigo gitangiza ibikorwa byacyo mu Rwanda. Perezida Kagame yagaragaje ko hari impamvu nyinshi zikwiye gutuma abashoramari babona Afurika nk'ahantu heza ho gushora amafaranga, kuko ibindi bice by'isi nayo ibifite ndetse ikagira n'akarusho. Iki kigo cyatangijwe i Kigali kubera icyizere uyu mujyi ufitiwe mu rugendo rwo kubaka igicumbi kibarizwa mu ikoranabuhanga rigezweho ku mugabane wa Afurika. Mu rwego rwo gukomeza kwagura ibikorwa bya Norrsken Kigali House, kuri ubu hatangiye umushinga wo kubaka inyubako nshya. Iyi nzu biteganyijwe ko izuzura itwaye miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda, ikazaba yubatse mu buryo burengera ibidukikije cyane ko izaba itwikirijwe n'ibyatsi n'indabo ku kigero cya 30%. Simonstizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali.